Hello guys, hello friends. So nkuko mubizi rero turi kwiga icyo bita web development. Nkuko mubibona muri screen uyu munsi tugiye kwiga icyo bita HTML CSS. So kwiga HTML CSS turi mu somo rya HTML uyu munsi turi ku munsi wa 7 twiga. So kwiri somo rya HTML CSS tugiye kwiga uburyo twakoresha CSS muri HTML yacu. Muri HTML tumaze kwiga ni CSS twakora. So murabona ko noneho nyuma y'iri somo dufite project. Iyi project murimo mubona, iyi project ubona muri screen niyo tugiye kuba dukoraho. So guys rero ubwo iri somo ni somo rigiye kuba ari ryiza cyane. Tugiye kwiga isomo ryiza cyane. Usaba kuba focused ukawatchinga video from itangiye to the end. So without saying more, let's start. So tutagiye muri menshi kadutangira isomo ryacu. So nkuko mubibona isomo ryacu ry'uyu munsi ni ryitwa HTML style cyangwa se CSS. Mu masomo tumaze kurangiza harimo amasomo menshi yo gucreatinga amatags, gucreatinga some HTML elements. So ese niba uyu munsi umaze kumenya gukora paragraph, ukaba umaze kumenya gukora icyo bita heading, ese kuko ni gute noneho wabi styling, ni gute ibyo ngibyo umaze kumenya wabikoramo icyo bita website kandi igaragara neza. Icyo tugiye kureba ese HTML element zose twize noneho dushizeho CSS twakora iki. Namaze kubona project turi bukore turangije iri somo. So guys, icyo ngusaba aba focus, ube attention ku somo, wumve buri kintu, aho utari bwumve wandike comment muri video utubwire aho tumvise, cyangwa ujoininge WhatsApp group muri channel description ubundi wandikemo aho utabyumvise neza. So tugiye gutangira nkuko mubibona rero uyu munsi tugiye kwiga icyo bita HTML style cyangwa se CSS. Iyo tuvuze CSS, iyo bavuze CSS wumva iki? Iyo bavuze CSS ni iki kikuza mu mutwe? So mbere yaho CSS ese ubundi bivuze iki, bisobanura iki? CSS mu magambo arambuye bivuga cascading style sheet. CSS stands for cascading style sheet. So CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web page all at once. So CSS hano ikigufasha no gustylinga mwamaze kuba mubyumva. So iyo uri gustylinga rero icyo ukora nta kindi, ukoresha icyo bita CSS. Ishobora kugufasha ukora ibintu byinshi, ukora ama layout. Layout nizere ko mubizi uburyo ubona tuntu dupanze muri website ibyo twita layout. So katwinjire indani rero muri CSS. Ese bavuze CSS wumva iki ubundi? What is CSS? Cascading style sheet is used to format the layout of a web page. Udafite CSS ibintu byawe biri looking ugly, ntabwo biba biri styled, ntabwo biba biri attractive. So gusa with CSS is used to format the layout of a web page. CSS igufasha gukora layout ya website yawe. And then also with CSS you can control the color, font, the size of text, the spacing between elements, how elements are positioned and laid out, what background images or background colors are to be used, different displays for different devices and screen sizes and much more. So ibi nibyo bintu rero CSS idufasha mu gukora. Ibi nibyo bintu CSS idufasha gukora. Tumaze kubibona, icyambere you can control the color. Igufasha gukontrola color, guhereza color element yawe uko iri bube isa, uko ushaka ko isa, nicyo CSS, ibyo byose ni CSS bikora. Font, inyandiko, ese inyandiko yanjye irabimeze ute? Ese inyandiko ya website yanjye irabimeze ute? Ikindi ni the size of text, ese paragraph yanjye irabingana ute? Ese heading iraba ifite size ingana ute? Ibyo byose ni CSS ibikora. The spacing between elements, ese hagati y'iyi box n'iyi box harasigaramo umwanya ungana ute? Ibyo byose ni CSS ibigena. How elements are positioned and laid out, uko elements zimeze, tuvuge imwe irabiri ibumoso, indi left, indi right, ibyo byose CSS irabikora. What background images or background colors are to be used, ese background image or background color. So ngo website, muhari website nyinshi mubona zifite ama background y'amafoto, irani CSS ibikora. Background zifite ama background y'ama colors, byose ni CSS ibikora. So undi mumaro bawita different displays for different devices and screen sizes and much more. Aka kantu hari ibintu mwumva bya responsive. Iyo uri gukora ikintu responsive, website yawe ikaba yarukinga neza kuri telephone and also ikaba yarukinga neza kuri PC cyangwa se laptop ndetse no kuri desktop, kuri different devices no kuri tablet. So
ibyo byose kugira ngo website yawe igaragare neza muri tablet, muri telefone, muri laptop, ibyo byose ni CSS ibikora. So ntabwo turagera kuri CSS nyirizina, ariko iki ni igice cya CSS cya CSS muri HTML. So mu gihe uri kwiga, mu gihe uri gukoresha HTML, kuko HTML hari byinshi tukireba, ariko mu gihe uri kwiga HTML, mu gihe uri gukoresha HTML hari CSS nkeya ugomba kuba uzi. Uyu munsi niyo turimo kureba. Ntekereza ko video igitangira mwamaze kubona na project turi bukore. So using CSS can be added to HTML document in 3 ways. Yes, ubundi iki kintu ugomba kucyumva ukakimenya ngo CSS ishobora gushirwa cyangwa se kuba added kuri document ya HTML mu buryo butatu. CSS ishobora gukoreshwa muri HTML mu buryo butatu. Uburyo butatu reka tuburebe. Ubwa mbere babwita inline cyangwa se inline CSS. Uburyo bwo gukoresha inline CSS, ahangaha ukoresha by using the style attribute inside the HTML element. Ahangaha ukoresha icyo bita style attribute. Ntekereza ko icyo bita attribute ari ikintu twize buri wese hano akizi. So ukoresha style attribute kugira ngo ustyling HTML element. So iyo styling, igihe cyo styling ubukora CSS, ubukoresha CSS. So uburyo bwa mbere bwo gushira CSS muri HTML ushobora kubukoresha ukoresha icyo bita inline. Inline ni ugukoresha style attribute. Aka kantu mugomba kugafata. Hari style attribute, not style element but style attribute. Ako kantu mugomba kukumva neza cyane. Ya kabiri bayita internal CSS. Uburyo bwa kabiri babwita internal CSS. Turagenda tubureba tunakoraho practice. Uburyo bwa kabiri bwitwa internal CSS. Ahangaha ukoresha bita by using style element, not style attribute, style element in the head section. Just in the head element. Ukoresha style element in the head element, just in the head section. Means that ukoresha tag just element ya style ariko mu gice cya head. Ubundi buryo bwa gatatu aribwo bwa nyuma babwita by using a link. By using a link element to link to any external CSS file. So ahangaha dukoresha link tukayilinkinga na external CSS file yacu. Dukora CSS file ku ruhande twarangiza tukayilinkinga dukoresheje iyi link yacu, iyi link element yacu. So the most common way to add CSS is to keep the styles in external CSS file. So uburyo bukoreshwa iyo umuntu amaze kuba professional, uburyo bukoreshwa cyane nubwo gucreating ubungubu bwa external. Yes, aho ukora file ya CSS warangiza ukayilinkinga muri HTML. So however, in this tutorial we'll use inline and internal style because this is the easier to demonstrate and easier for you to try it yourself. So ariko muri lesson, so muri lesson yacu uburyo bwose turabukoresha kugira ngo bwose wumve uko bukora. Ubungubu umaze kumenya CSS icyari cyo, umumaro wayo, ndetse n'uburyo butatu ushobora kuyikoresha muri HTML. So bwumaze kubyumva rero reka noneho dutangirane na inline CSS. Inline CSS, any inline CSS is used to apply a unique style to a single HTML element. Inline CSS ikoreshwa iyo ugiye gustylinga a single HTML element. Nukuvuga ngo ko twamaze kubona ko dukoresha style attribute muri HTML element, nyine hano ustylinga iyo element washizemo style attribute niyo ikoraho gusa. So any inline CSS use the style attribute of any HTML element. Twamaze kubona ko inline CSS ikoresha icyo bita style attribute. So this is the following example. Set the text color of the heading 1 element to blue and the text color of the P element to red. Nuko mwamaze kubibona hano dufite heading element dukoresheje style attribute. So kugira ngo iyo bavuze ngo attribute na akantu gakoreshwa hagati muri HTML element. Abantu batarareba video za mbere ariko nabwo mugende muzirebe. Iyo tuvuze attribute ni element ariko ikoreshwa hagati muri element. Hari izindi attribute, urugero nka class nayo ikora hagati muri element, ID n'izindi tuzagenda tuzibona. So rero dukoresha hano style attribute tugasetinga noneho CSS yacu. CSS igira property ikagira na value.
property property hano ni color, value ni blue. Ukuvuga ngo iyi heading yacu twayisetinze kuri blue. So tugiye kubikora muri pratique mu bibone. Dufite hano paragraph yacu, none twayihaye style, color ni red. Iyi paragraph yacu ubwo yabaye red. Iyi turi gukoresha ni inline CSS style. So kadukore pratique, katuze hano dukore file yacu tuyite index.html. Uko mubizi rero tugomba kumanza tugashiramo HTML structure yacu. Nizere ko iyi HTML structure twayisobanuye nta utarayumvise. Gusa niba utanarayumvise ubyandike muri comment cyangwa se ujoining WhatsApp group ubazemo bagenzi bawe cyangwa se ubaze, turagufasha. So title ya iyi website yacu katuyigire running HTML CSS. So tugiye kureba icyo bita inline CSS. Gukora comment ni video, gukora comment muri HTML ni video twakoze iri kuri YouTube. Iyi video ni irabigikurikiye. Niba utararebye uko bakora comment, genda urebe iyo video. So gukora kadukore comment, tuvuge ngo iyi ni inline CSS. Noneho tugiye kubikora kuri heading ndetse na paragraph. Ndakeka buri wese araba yabyumvise. So kadutangire na heading 1, tuvuge ngo this is a red heading. Kadushireho n'indi paragraph, tuvuge ngo this is a blue paragraph. So now inline CSS yacu icyo dukoresha style attributes. Twarangiza tugashiramo CSS yacu. Tugiye gukora color, turayigira red. So ikindi tugiye gukora ni blue. Turavuga ngo style, then hano kadukoreshe background color katuyigire blue. So kugira turaninge file yacu tutiriwe turaja muri byinshi, turaza hano dukande right click, niturangiza tuze hano kuri open with live server. Dukandaho website yacu irahita ifunguka. So nkuko mubibona heading yacu yabaye umutuku, mabona ko na paragraph yacu yagize blue background. Dukoresha icyo bita inline CSS. So ndakeka noneho inline CSS muyumvise. Kadukomeze. Kabiri ni internal CSS. Iyo tuvuze internal CSS, ibi nino twasobanuye none turi kugira tubyumve neza. Any internal CSS is used to define a style for a single HTML page. Ubwo inline turangijeyo stylinga element. Buri element uyistylinga ukwako inline, means that buri style ukoze yafecta one element, cyase ikora kuri one element. So iyi internal CSS yacu yo rero ikora muri page, ishobora gukora kuri page yose. Yes, ndakeka mwabyumvise. So any internal CSS is defined in the head section of any HTML page within a style element. Iyo dukoresha internal CSS tuyishira muri head section, ariko muri head section tugakoreshamo style element. Tugiye kubireba dukora pratique. The following example set the text color of all the heading elements on the page to blue and the text color of all the p elements to red. In addition, so in example murabona ko iyi ni head, opening head cyase head ahitangiriye. Turahita dushiramo ya style yacu ariyo dukoresha dustylinga muri internal CSS. Noneho hano turi gustylinga body, twayihaye background color ya powder blue, heading yacu tuhereza color ya blue, noneho paragraph yacu tuhereza color ya red. So niturangiza turafunga ya style yacu, dufunge head kuko bigomba kuba byose biri muri head. Icyo ni ikintu ugomba kumenya ukacyumva. So noneho ibintu byo twastylinga body ni ibintu byose biba biri, dustylinga heading ndetse dustylinga nicyo bita paragraph. So tumaze kwiga icyo bita, twabonye inline CSS, tumaze kubona icyo bita internal CSS, tugiye gukora pratique kuri internal CSS. So nkuko twabibonye rero
internal CSS igomba kuba iri muri head section. Iyo tuvuze head section ni iyi ngiyi. So means that turaza dufate ya style element yacu. Aha ngaha turashiramo icyo bita internal CSS. So ni ukuvuga ngo icyo ukora uraza wandike style element, ibyo turi bukore byose nimwo biri buye. So hano hashobora kuba hari ama element menshi ushaka gustylinga, urugero ibingibi katubicommenting, noneho dushiremo ibindi. Katushiremo heading 1 ivuga ngo welcome to our website. Dushiremo na paragraph ivuga ngo, so dukore paragraph nini. So kugira ngo wandike amagambo menshi, icyo ukora urandika role ugaspecifyinga umubare w'amagambo ushaka. Katuvuga amagambo 150, irahita yaduhereza, murabona ko yaduhaye. So noneho bituza hano muri browser, urabona ko website yacu yahageze. Noneho tugiye gukora iki? Styling dukoresheje internal CSS. So turaza hano mo imbere muri style element. So nitumara kuza muri style element, katumanze dustylinge body yacu. Katuvuge ngo body katuyihereze background. Katuhereze background y'iyi kara. Tuza kureba, urabona ko uko background yacu imeze. Ukubona ko turi gukoresha internal CSS. So noneho sinzi wenda iyi property niba muyizi yitwa margin, tuzagenda tuyiga cyangwa mujye muhita munakora research. Kadukora margin igira values, ushobora gukoresha imwe ariko akenshi igira ebyiri. So value ya mbere iba irakora hejuru no hasi, katuyigire nka 4 pixel. Noneho ndetse no indi ikora left and right, katuyigire auto. So nituza muri website yacu urabona ko soka ira auto, katuyihereze value kugira nayo igaragare neza. Katuyihereze 10 pixel. Urabona ko text yacu aha ku ruhande hasigayemo umwanya. So noneho kadustylinge iyi paragraph yacu niyo bita ni heading yacu. So noneho guys, katustylinge iyi paragraph yacu na heading yacu. So kaduhere kuri heading, urandika element, nurangiza tuyihereze icyo dushaka gustylinga. So dushaka ko iba ifite color ya blue, ukayihereza font size ya 32 pixel. Font size ni ingano. So wenda tuzagenda tubireba, ariko reka tukoreshe izi ngizi. Nituza kureba website yacu ko yahindutse, urabona ko website yacu heading yamaze kuba ihinduka. So guys, icyo ukora wandika element, ugahita ushyiraho braces, warangiza ugaspecifyinga color yawe. So nimubona amakode ari guhitaza ni ntuza yestaye muri VS Code yanjye, ariko tuzagenda twignoringa, ntabwo tuzabigenderaho no kwandika ibyacu. So icyo dukora hano, turaza twandikeho paragraph yacu, katuyihereze margin 0 auto kugira ngo bijye hagati. Yes. Noneho katuyihereze na font family. Font family ni uburyo bw'inyandiko. Font family katuyihereze sans serif, uburyo bw'inyandiko, uburyo bw'imyandikire. Noza urabona ko uburyo bw'imyandikire buhindutse. So dushobora kugenda dushiraho hano ama properties ya CSS menshi, dustylinga, dusigamo space muri paragraph, dukora ibiki, ariko ibyo byose tuzagenda tubyinjiramo neza muri CSS nyirizina. So ntekereza ko nawe ushobora gukoresha internal CSS
muri uri gukora website yawe, ariko nanone ushobora no gukoresha inline CSS ukora website yawe. So guys, nizeye ko ibintu biri kumvikana, ariko aho bitari kumvikana, aho mwumva habamo improvement, byandike muri comment cyangwa se ujoining WhatsApp group. So nkuko nabibabwiye rero, akenshi isomo riba rirerire, icyo usabwa ni ukuba focused cyangwa se attention ku isomo, ukumva everything. Ibyo utari kumva neza ukabaza, ariko nugenda uskipinga ntago bizagenda neza. Ikindi, kwiga web development bisaba discipline, ni uguhozaho. Uyu munsi iyo wize bimwe, ejo bundi ntongere kubyiga, ugenda ubyibagirwa, ni code nyine ugenda ubyibagirwa. So tumaze kureba uburyo bubiri mu buryo butatu bwo gukoresha CSS. Tumaze kureba inline ndetse tumaze no kureba icyo bita internal CSS. Katurebe uburyo bwa gatatu aribwo bita external CSS. So any external style sheet is used to define the style for many HTML pages. Ahangaha twavuze ko nyine ukora file, noneho nkuko dufite file ya HTML, dukora na file ya CSS. Iyi file ya CSS ishobora gukoreshwa noneho ku ma page menshi atandukanye ya HTML. Tuvuge ko mfite page zigera muri 3 za HTML. Tuba gukoresha page imwe ya CSS hose ikahakora stylinga izo page 3 za HTML. So to use any external style sheet, add a link to it in the head section of each element page. So twabonye ko iyo dukoresha internal CSS, dukoresha style element muri head section. So noneho iyo dukoresha external CSS, ho dufata link tukayilinkinga kuri ya style, kuri ya file ya CSS dukoresheje icyo bita link, ariko nabyo bikajya muri head section. So urugero, murabona uru ni urugero, dufite website yacu, uraza hano muri head, noneho ukoreshe iyi link element. Iyi ni link element rel. Iyi rel isobanura relationship. Relationship ni style sheet. Style sheet nyine ni CSS. Ni uburyo bwo ni style sheet ni CSS. Relationship ni style sheet nyine ni CSS. So href ni uburyo bwo guhuza, icyo turi guhuza ni iyi style CSS. So iyi style.css ni file ya CSS turaba twa creating. Nizere ko kuyigira ine mu yumvise. So dukoresha link yo kubilinkinga. Relationship ni style sheet. Href no guhuza noneho iyi HTML yacu ni CSS file turaba twa creating. So noneho ubwo no gustylinga tugenda byo turabikora muri pratique. Kadukomeze turebe ese external CSS ikindi twamenyaho nuko the external style sheet can be written in any text editor. The file must not contain any HTML code and must be saved with a .css extension. The external style sheet can be written in any text editor. The file must not contain any HTML code. Nuko ngo muri file ya CSS nta HTML code zigomba kuzamo. Hano muri HTML code hashobora kuzamo CSS code, ariko muri CSS code nta HTML code zemerewe kuzamo, ntibyanashoboka. And must be saved with a .css extension. Nuko mwabibonye hano kuri index.html, niba ari HTML turi gukoramo igomba kuba isevinze muri .html. Niba ari CSS ni .css extension. Niba ari Python ni .py extension. Niba ari PHP ni .php extension. Ntekereza ko ibyo mugomba kubimenya. So here is what the style.css file looks like. Aka naka example nagerageje gushira hano, tuvuge ko iyi ari file, noneho no kuvuga ngo muri CSS biba bimeze gutya. So nkuko twabibonye dukora internal CSS, ko wandika element ubundi ugashiraho braces, hagati muri braces ugashiramo ibyo uri bu styling, n'ubundi nibyo ukorera muri external, ariko uretse ko biri muri file ya CSS. Mu gihe internal tubikorera muri file ya HTML. Nizere ko iki kintu cyumvikanye neza kandi cyane. So noneho kadukore practice kuri external CSS. So twabonye ko icyo dukora cyambere ari ukuza tugakora file ya CSS. Kadukore style.css. Nukuvuga ngo file yawe wayita uko ushaka. Sibyo, ushobora no gushiraho kwiga.css. Yes. So noneho du practice. Icyo twabonye itegeko rya mbere ugomba kuza hano muri head. Hano turi muri head. Warangiza ukalinkinga iyi file yawe ya CSS, nibwo bikora.
So kugira ngo tubone ko biri gukora neza, iyi internal CSS katuyi commenting. So ibintu wabigize commented ntago bikora. So instead yo kuba twabideletinga katubi commenting. Yes. Ni style yacu katuyi commenting. Yes. Now tugiye gufocusinga kuri external CSS. Nituza hano muri browser abana ko website yacu noneho ya CSS itakiri gukora. Ndakeka ko mubibona karazi zavuyeho, amafonti yavuyeho n'ibindi. Noneho katuza hano dukomeze. Tugiye kureba icyo bita external CSS. So dupfa kuba turi muri head, uraza ukayishira hano. Upfa kuba uri muri head ukamakinga shaka kuri muri head section. So ndaza naho kadushireho link tuvuge ngo external CSS. So iyi file ndimo gukoresha abantu ni muyikenera, ndibuze kuyisharinga muri WhatsApp group. Ubu ngubu muri YouTube ntabwo byakunda kuba umuntu yayishira muri description. Ntabwo YouTube irabya updating, aribyo bita channel history, bitakwemerera gushira link muri YouTube description. So ariko nibikunda tuzagenda tubishiramo, ariko ubu ngubu alternatives ihari ni ukubishira muri WhatsApp group. So now tugiye kureba icyo bita external CSS. So external CSS twabonye ko dukoresha icyo bita link element. Link element. So dore ngiyi ihitibizanamo byose ariko kanyandike akantu ku kandi. So turandika link element, turafungura twandike link. So rel cyangwa relationship nuko ari style sheet, and also kubilinkinga turakoresha href ariyo irangana noneho na ya file yacu. Niturangiza turakora iki? Niturangiza turafunga. So noneho ahangaha muri href niho tugiye gushyira ya file yacu, twayise style.css ihita yizana ni iyi ngiyi. Ariko mbere yuko kaduse nka bikomentinze nkibikore, noneho tuje kwandika katuvuga urugero body, katuyihereze background color ya kaduhitemo muri izi color, kaduhihe ya bari wood. Noneho nukuvuga ngo icyo ugomba kumenya, CSS ushize muri iyi body element ya affecta website yose. Ibyo mugomba kubimenya. Nukuvuga ngo urugero hano ninza nkashiraho font family katuyigire sans serif, niyo nkunda gukoresha cyane. So gusa nicyo nshaka kubereka cya mbere, nukuvuga ngo nituza hano muri website nta kintu na kimwe kiraba cyakoze, website iracyameze uko yari imeze, nta CSS irimo. Impamvu nuko aho twabirinkingiye bitari gukora, ntabwo turabirinkinga. Ariko nituza tukabikura muri comment tukabigira neza, nidusubira muri browser yacu turasanga hari ikintu cyahindutse. Urabona ko background yahindutse na font family yahindutse. Urabona ko ibintu ari sawa cyane. So ushobora nanone gukomeza gustylinga icyo ushaka cyose, uraza ugastylinga. Katuwe ko dushaka gustylinga heading 1, katuyihereze color ya katuyihereze blue, sibyo? Noneho ira paragraph yacu nayo katuyihereze color ya green. Yes, noneho kugira mu byumve, it's just for kugira mu byumve. Katuyihereze na font size ya 20 pixel. So nituza muri website yacu urabona ko ibintu byahindutse. Urabona ko paragraph yacu font size yiyongeye, byabaye binini, ariko urabona ko na heading yacu yabaye blue. So ubwo umuntu arakomeza agastylinga mpaka website yawe yigize neza. Ariko nukuvuga ngo iri somo turi kuryiga kugira ngo mwumve CSS. Nitujya kugera ku gukoresha CSS uzabuze CSS cyari cyo uko ikora. For example, nawe ushobora kuba uyu munsi uri kwiga, kuko muri iyi minsi ndi busy ndimo gusohora video nkeya cyane, ariko niba umaze kwiga ibi ngibi ukabyumva, ushobora gukomeza gukora research ukaba wakomeza ariko ugendeye kuri ubu buryo. So urugero hari uburyo bwa documentation. Iyo gukora ama documentation ureba andi ma courses, iyo ubizi yuzi ibyo urimo gukora cyangwa ufite notion bigufasha gukomeza kubyumva. So ntekereza ko ubu bwari bwo buryo bwo kwiga HTML CSS. Isomo ryacu ryari HTML style CSS.
kumenya gukoresha CSS muri HTML. Tubonye uburyo butatu ushobora gukoresha, dukozaho pratique. So ikindi tutagenda tutabonyeho ni CSS colors, fonts and sizes. Twabibonye. Here we will demonstrate some commonly used CSS properties. You will learn more about them later. So CSS colors ntisha ko twabibonye no muri video zashize twagiye tubyigamo. Fonts mwabonye ko nagiye nkoresha font size, font family. So the CSS color property defines the text color to be used. So iyo turi gukoresha color tugiye guspecifyinga text color. Ibyo byo ni ibintu mumaze kumenya. Font family defines the font to be used. Mwabonye ko nakoresheje font family nkaba nashyiraho sans serif. So font family ni uburyo bw'inyandiko ushaka gukoresha uko inyandiko yari bugaragare. Font size ni size, text size. Ese paragraph yangira binganute, ese heading yangira binganute, ese riki yanjye cyako iba inganute. Ni muri ubwo buryo kabisa. Mwabonye dore hano urugero color twakoresheje blue. Font family ushobora gukoresha verdana. Aya font size ushobora kuyiga na font size menshi. Font family. So hano noneho font size ni size duhereza inyandiko yacu, ese irabinganute, ukahereza pixels, ushobora gukoresha percentage. Nabyo tuzagenda tubyiga cyane. Dore iyi ni indi font family bita Kuri, hari izo bita Arial, hari izo bita ni nyinshi cyane. Ikindi ni CSS border. CSS border abantu mutayizi muri video yashize twarayizi. So CSS border property defines a border around any HTML element. You can define a border for any array or HTML element. So urugero kugira ngo mwumve wenda byose ntidukomeze kubivuga amagambo gusa, reka iyi body yacu, body muzi ko ariyo ibintu byose biba biri mu katuyihereze border. Batuvuge ngo border, nkuko mubizi muzi ko border igira value eshatu. Iya mbere ni size yuko border zazo ziraba zingana, katuzigire 3 pixel. Noneho border ni nk'umurongo ariko katubigire dashed. Noneho biraba biri dashed wenda green yellow. So nimuza mukareba, ntekereze ko muri kubibona. Urabona ko uyu murongo usa nk'umuhondo waje ubizenguruka niyo border. Kugira ngo mubyumve neza na heading yacu katuyihereze border 2 pixel wenda kadukoreshe solid red. Sorry, katujye muri. So urabona ko heading yacu nayo yagize border. So border uzikoresha, ushobora kuzikoresha ku button, uzikoresha mu bintu byinshi. Kuba turi kuziga ntabwo bivuze ko wazikoresha ahantu hose, aho uzikeneye urazikoresha. So border ni navuga ni nk'uyu murongo cyangwa se ni umurongo uba ukikije any HTML element cyangwa se any box. Yes, border nazo zirakoreshwa cyane, ntekereza ko mwazibonye, ariko hano ntabwo ziri kugira website yacu ngira ukinge neza. Katuzi commenting, ikintu wagikomantinze ntabwo kiba kigikora. Yes, nitugaruka muri browser yacu urabona ko zavuyemo. So ushobora we utari kubikora ntibite biba save. Ngewe nakoresheje icyo bita auto save, ibyo nanditse bita by'saving. So niba wowe bitari gukunda rero ujye ukanda control S ubisaving. Birashoboka ko ibyo ndi gukora ngiye ni auto save. Yes, iyi editor yanjye nayigize auto save. Icyo ukora uza hano kuri file, warangiza ugatikinga akangaka ukakagira auto save. Yes, ntekereza ko mubibonye cyane. Batuje kureba border, mbonye ko border mubonye icyari cyo. Urabona ko hano naho kuri paragraph twatanzeho border. Yes, ikindi ni CSS padding. So nukwango ibintu ndi kubabwira ni zimwe muri property, ni CSS properties zikoreshwa cyane. Tubonyemo colors, fonts, borders. Noneho tubonye ni CSS padding nayo irakoreshwa cyane. So the CSS padding property defines a padding space between the text and the border. Twabonye border, nizere ko border mwazibonye. Noneho ngo padding ni umwanya uri hagati ya text na borders. Icyo kintu mutumve neza. Aka kantu nukwango iyi border indi property bita margin zikunda gucanga abantu. So ngiye margin tugeze mbere ko tureba margin kadu practicing iyi border yacu kugira mu yumve neza, sibyo? Wenda katuyikorere ahangaha, sibyo? Nuko tuyikoreye kuri paragraph niyo buze kugaragara neza.
dushiraho border ya 4 pixel solid black kugira ngo mubibone neza. Urabona ko noneho text yacu igize border turimo noneho icyo turiho twe ni padding ni umwanya uri hagati yi text n'iyi border. So andashaka hano murahita mubibona cyane. So nituza tugashiraho padding. So padding nayo akenshi igira values ebyiri. Iya mbere ikora top and bottom, hejuru no hasi, iya kabiri ikora left and right. So urugero katugire hejuru no hasi tukadusho 10 pixel, noneho left and right kadusho 20 pixel. So nituza kureba kuri paragraph yacu, wow, urabona ko byahindutse. Uko ngo hejuru no hasi muno murabona ko hagiyemo space. Iyi space igiyemo niyo twita padding. Iyi space igiyemo niyo twita padding. Nizere ko mubyumvise. Hejuru no hasi twasizemo 10, noneho mu mpande dusigamo 20. Nizere ko padding iki kintu cyumvikanye cyane. Katujya kuri margin. Atwigarukire hano CSS margin. Izi ni properties za CSS zikunda gukoreshwa ndimo kubigisha. Sibyo? The CSS margin property defines the margin space outside the border. Ukuvuga ngo padding twabonye ko ari space iri between ya border na text. Noneho iyi margin iyo ni space iri outside the border. Ngo ni space turi buze gusiga inyuma. So urugero hano ni border, iyi ni margin yacu turi 50%. So noneho kambe, so noneho na margin katui practicing. So margin yacu so border katui padding katui commenting, sibyo? Nitugaruka hano muri browser urabona uko bihise bimera nanone, sibyo? Noneho kanye mbereke margin. Kadukoreshe margin nini kugira muze kubibona. Margin nababwiye ko values zazo zikora nk'iza padding. Ushobora gukora ngo iyo nanditse urugero 50 pixel, iyi ngiyi ikora hose left right top and bottom. So ariko iyo dukoresheje values ebyiri, iya mbere ikora hejuru no hasi, ya kabiri igakora left and right. So kadukoreshe iyi ngiyi. Nituza kureba murebe uko byahindutse. Wow, si hano hahise hajyamo umwanya munini. Uyu mwanya uhise ujyamo hano rero niwo twita margin. Uyu mwanya wagiye hano inyuma. Uwo twabonye hano imbere niwo twita padding hano mo imbere. Uyu w'inyuma niwo twita margin. Nize ko mwabonye neza cyane. So ntekereza ko byari ibyo twabonye: colors, font size, border, padding, margin, twiga na font family. Izi nizo CSS properties zikunda gukoreshwa cyane. Twize uko ushobora gukora inline, uko ushobora gukora internal CSS, uko ushobora gukora external CSS. Nizere ko iri somo ryari ryiza cyane. So summary, nizere ko uyu munsi umenye gukoresha HTML style attribute for inline styling. Mu gihe uri stylinga inline, nizere ko wamenye gukoresha iyi style attribute. Use the HTML style element to define internal CSS. So nizere ko uyu munsi wamenye gukoresha HTML style element uri gukora internal CSS. Abantu iyo uri mu beginner, iyi style attribute na style element bakunda kuba confused, ariko hari style element na style attribute. Aho bikora niho bigufasha kubyumvira. Iyi attribute ikora inline, iyi element igakora hehe muri internal. Use the HTML link element to refer to any external CSS. So twakoresheje link to linkinga CSS yacu file mwabibonye. Use the HTML head element to store style and link element. Mwabonye ko style yacu haba external yo to linkinga bigomba kujya muri head element, ndetse niyo dukora internal CSS nabyo bigomba kujya muri head. Twabonye gukoresha color property, font family, font size, border na padding yewe na margin. Ntekereza ko twabibonye. So iri somo nizere ko waryumvishe neza kandi cyane. So it's time for the project. Wow, tumaze kwiga byose, noneho igihe kirageze ngo dukore project. Wow, let's get started. Reka tujye kuri project. Nizere ko utarambiwe, ugomba gukurikirana iyi course ukayirangiza. Nuyikurikirana neza uri pose, uri kwiga neza, nzi ko iyi course ibuze kugufasha ikintu kinini. So ka tujye kuri project rero. So
So now guys, it's time for the project. So nkuko twakomeje kubivuga, it's time for the project. Kadutangire project yacu, kadukore folder nshasha turayita project. Niturangiza muri project turaza dushiremo icyo bita kadushiremo nabyo tubyite project.html. So first of all katubanze html. So nkuko twaze tubyiga rero turatangira dushiramo structure ya html. Project yacu igiye kuba yitwa card, cyase project yacu yaba yitwa my card. So now dufite iyo bita heading 1 ivuga ngo welcome to my card, welcome to my card. So also again dufite icyo bita div. Div iyi ni element iholdinga izindi element. Yes, so iyi div yacu rero irabirimo iyo bita heading 2. Irimo amazina yanjye Mugisha Isaie, nawe urakoresha amazina yawe. Irabifite paragraph irimo ibyo nkora, aspiring Fullstack developer, aspiring Fullstack web developer. Also turaba dufite indi paragraph ivuga ngo I love running HTML, CSS and JavaScript. I love learning HTML, CSS and JavaScript. So yes, project yacu nuko iratangira imeze. So nituraninga nkuko mubizi turaza hano tuze kuri live server, open with live server. Turaninge website yacu irafungukira hehe muri browser. So ubwo igisigaye noneho tugiye kugenda dushiramo icyo bita za style zacu, tugiye kugenda twaplika za HTML style zacu. So reka duhere kuri inline CSS. So inline CSS iyi heading yacu kadushireho icyo bita color ya dark red. Color sorry, we have to start with style. And also color dark red. Yes, this one. So this is the inline CSS. Dushaka twabyandikaho inline CSS. Nituza kureba uko heading yacu yahindutse, urabona ko heading yacu yamaze kuba ihinduka. So ikindi turi buze tugakora twagiye. Icya kabiri tujye noneho kureba ese ni gute twakoresha internal CSS in our project. So icyo turi buze gukora nta kindi, turaza hano kadushireho internal CSS. Rero nkuko mubizi muri internal CSS dutangirana na style at the style element. So turahera kuri body yacu niyo turastylinga, turayihereza icyo bita background color. So katuyihereze color yacu hex, dukoresha amakara ya hex. Izi color nizere ko twazize, niba utarazize genda muri video y'ubushize twize uburyo bakora color za hex, iza RGB ndetse n'izindi color. So turayihereza font family ya sans serif. So nituza kureba aho project yacu igeze, urabona ko project yacu iri kugenda ihinduka cyane. So kadukomeze noneho tujye kuri heading 1 nayo tu styling. So heading 1 turayihereza text align center. So i text align ya aligninga text shobora kujyana center cyangwa left cyangwa right. Nituza kureba text yacu turasanga ko yagiye hehe hagati, murabibona neza cyane. So ubwo dusoje kuyihereza gustylinga heading yacu, reka noneho tujye kuri div yacu. So div yacu icyo dukora turaza twandike div. So nukuvuga ngo kubera ko iyi div yacu tugiye gustylinga icontaininze ibintu, nukuvuga ngo nidustylinga iyi div yacu ibirimo nabyo biraba affected. Nituyihereza margin nibirimo nukuvuga ngo biraba affected. So kadutangiye. So div yacu noneho katuyihereze background.
color ya katuhereze white, katuhereze border, tuyigire 2 pixel solid, 2 pixel solid. Reka dukoreshe n'ubundi hex color ziba nziza cyane 4CAF50. Murabibona neza cyane. So noneho katuhereze na padding of 20 pixel. Nizere ko ibi bintu mwabyumvise. Nituza kureba urabona ko noneho website yacu itangiye guhindura ibara. So ibi by'icyatsi ni borders. Kuba text urabona ko harimo umwanya hagati ya borders na text, ibi nibyo twita padding. Niyo twaye padding ya 20. So ikindi twahereza iyi div yacu nuko twayihereza margin. Ushobora kuhereza margin like katuvuge 50 pixel and auto. So nituza tukareba 50 pixel and auto. So nituza kureba uko website yacu yahindutse, urabona ko margin yo hejuru, uyu mwanya wo hejuru ya iyi text n'uyu mwanya wa div wacu urabona ko hagiyemo umwanya, cyangwa se uvuye kuri izi borders umwanya w'inyuma urabona ko wabaye munini. Ariko mu mpande left and right kubera ko twashizemo auto nta mwanya urimo, ubwo byose biraba bingana. So ikindi navuga turi bushiremo ni tuhereze width, div yacu tuhereze width like 350 pixel. So izi zose ni CSS properties. Width murabyumva nyine ko ari width iyi div yacu. Ituza kureba turasanga noneho ya div yacu ihisigira icyo bita width yayo nyirizina. Yari ifite default width yakuye screen yose, ariko noneho tuyihaye width yayo nyirizina. So ndakeka ko mubona ko ibintu bitangiye gukora iki kugenda neza. So text align, dushobora gukoresha text align, aligninga text zacu kaduzishire hagati center, ushobora no kuzishira ku ruhande. Ikindi border radius, twize border radius ntabwo twayirebyeho, ariko iyo tuvuze border radius urugero katuvuge 10 pixel. Border radius ni kwa muri kumvamo border means that turi gukora kuri radius za border. So radius za border, so turaza hano muri, urabona ko noneho za border zacu zahindutse. Turabona utu tuntu izi corners, urabona izi corners ko zakoze iki zahindutse. Katwongere borders wenda mu birebe neza border radius. Reka tuvuge urugero wenda 50. Ituvuga 50 urabona ko izi corners za corners urabona ko zihindutse. Ibi nibyo twita border radius. So kadusubize noneho ku 10 uko ndabona ari ryo ryiza nkurikije ibyo nshaka. So murabona ko akantu gatangiye gusa neza cyane. So ikindi twakora style, kadukoreye n'izi paragraph zacu, So icyo ukora uraza wandike paragraph and then katuzihereze color iraba ari gray. Ushobora kuyihereza icyo bita font size, katuyihereze 18 pixel. So nidusubira muri browser yacu, wow, urabona ko ibintu kabisa birimo kugenda neza cyane. Ubwo rero murabona ko website yacu imaze kuruhukinga good. Noneho kugira ngo tutagenda tudakoresheje na external, kadukoreshe na external. So muzi ko gukoresha external, turaza hano tugacreatinga n'ubundi file ya CSS, nayo katwite project.css. So niturangiza, before everything you know ko tugomba kumanza gukora iki, kurinkinga CSS yacu. So icyo dukora turaza hano muri head, katuyishyira aha ngaha, commenting external CSS, turayirinkinga. Mwamaze kubibona, ucyandika link bita byiza. Noneho file ya CSS yacu yitwa project.css. So nituza muri project.css tukavuga ngo urugero heading 2 wenda katuyihereze color ya dukoreshe hex color 4, kadukoreshe 4CAF50. Yes. Noneho kadukoreshe font family kadukoreshe Verdana. Verdana, yes. So nituza hano muri browser
urabona ko iyi heading yacu noneho ihise itandukana n'izindi, urabona ko na font family ihise itandukana n'izindi. So ikindi twa stylinga ni ya div, kadu styling di paragraph. So tugiye gustylinga zira paragraph ariko ziri muri div. So wandika div ukandika na p means that hano tugiye gustylinga paragraph ziri muri div, kubera ko dufite div imwe birahita byaplika kuri iyo div. So twagiye twandika border, border 1 pixel solid, kadukoreshe RGB color, here 155, hano 135, also hano katuhashire 135. So ikindi dushiremo padding, dushiremo padding ya 10 pixel ndetse na margin kadukoreshe top, margin top ya 10 pixel. Now nituza kureba urabona ko bihise bigenda neza cyane. Katwongere noneho katwongere width ya div yacu kugira ngo bikwiremo neza. Urugero katugire width ya 450, urabona ko bigiyemo neza cyane. So guys, this is the project for today. Murabona ko iri somo ryiza cyane, murabona ko iri somo ari somo ryagenze neza cyane. So guys, thank you for watching. Mwibuke gukora subscribe, like, share na comment, ikindi mu joining WhatsApp group. So nizere ko iri somo ryari ryiza cyane.